إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبتم جميعا وتاب منساكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا فالله جل وعلا أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته الهلى الذي جمعني مع حضراتكم في هذا اليوم الطيب المبارك أن يجمعنا دائما في هذه الدنيا الفانية على طاعته وفي الآخرة مع خير البرية إنه ولي ذلك والقادر عليه musidɓe julɓe tedduɓe ɓawon yettude o hanaɗo yettede ɗum ko Allah du'ano ɓurnaɗo tageefo ngon fuu ɗum ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko nen fuu e sahabaɓe makko ɓen e jokkuɓe laawol ɓeɗo ƴettunoɓe ƴiƴi e muɗum wonkiji muɗum e jawle muɗum yarniri o l'islam ha o hewti en ɗo hande yo Allah ɓeydanɓe jamɓe kisiye miɗo salmina on salminago diina salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗu en fof meɗen hara koye jeeyaɓe yimɓe aljanna musidɓe julɓe tedduɓe lande tati hino ɗo ɗe jaabotoɗen ko ɓuri raɓɓiɗude o khutba ɗo bi isnillah landal aranalngal si a landama yimɓe ɓen fof ko hombo ɓuri e wuddugol ko hombo ɓuri wuddugol guddan hino ton gañanandi hino ton ko hombo ɓuri wuddugol ko sennidiri gañanandi e guddantaho neɗɗo añanɗo hay ko jogiɗa kon haray o faalanaka ma o jonnatama ko o jogi kon ko jogiɗa kon kadi haray monanima e hoore muɗum ko ɗo wiyete añanɗo amma neɗɗo wudduɗo koko woni e juuɗe makko ko woni o hokkata goɗɗo arno landi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o inni ene julɗo no wona hara ko hulɗo reedu ɓe inni goɗɗo no wona hara ko julɗo tigi tigi kono hara no huli reedu kam majjinɗa ɗo hara yeehi ɓe inni ene julɗo no wona hara ko julɗo guddo ɓe inni goɗɗo kam no wona julɗo hara ko guddo joni noon ko hommo woni guddo tigi tigi mo l'islam on inni ko landal aranal ngal ni landal ɗiɗaɓal enen ɗo fof no wonirɗen ɗo ni ñande goo aduna on weetuno tawi hay goto e meɗen wodaka ñande goo kadi o weetay hara enen ɗo fof hara hay goto wodaka hara en fof men en yeylakara mo ɓe gomɗinno no tawawi imanu ma on sellu ya gomɗi wondema pellet ko a maayo piiji tati hino ton bani adama no hani arégisirde ɗin ka hakkille mum a daɗataɗi sa moƴƴi a daɗataɗi sa boni a daɗataɗi sa woni mawɗo a daɗataɗi sa woni marɗo a daɗataɗi sa woni janguɗo a daɗataɗi sa woni miskin baaso a daɗataɗi goto daɗata mayde ko ɗum woni goho ɗiɗi fowtare ala e hoore wan a fowtota ko ila yawmel qiyama moƴƴuɗa bonɗa julɗuɗa a julɗa la rahata fi dunia tati la salamata min kalamin nas a daɗata kadi hande kadi ɗenɗe yimɓe ɓe ko ɓeɓe wolama ɗon andi o yamawɗo ko ƴettuno paykum muɗum ko wayni mo faalamo hollude ko honno woni aduna ɓe ƴetti noon mbaɓɓateri ndi
ɓe ɗiɗo non ɓe waɓɓi puccunku ɓe ari ɓe fotti e yimɓe ini kono ɓe yurmatake honno daari ɓe ɗiɗo non e hoore kum mawɗo inni paykun ko inni anani o inni hi mawɗo on tippi lutti paykun kun ka hoore puccu ɓe fottoyi e woɓɓe goo ɓe inni kono paykun huɗa kun waɗi ɗo honno daari o no ƴewa baba en makko hino seppa mawɗo inni anani o inni hi mawɗo inni tippo paykun kun tippi mawɓen ɓe ƴewi ɓe fottoyi e woɓɓe goo ɓe inni kono mawɗo criminel jo waɗi ɗo o yurmatake few daari kanko tun himo ka hoore puccu paykun kun tun hino seppude e ngenange mawɗo inni anani o inni hi mawɗo on tippi o inni joni haysi goto e meɗen jawari ɓe yehi ha ɓe fottoyi e woɓɓe goo ɓe inni kono huɗaɓe ɗiɗo waɗi ɗo honno haɗi goɗɗo e maɓɓe waɗɗo tigi tigi on oya seppa o inni anani o inni hi o inni koto noon fo alno ma hollude ɓe tourni ɗon ɓe arti jonno yewtere men nden ko honɗum woni guddo landal aranal ngal no landal ɗiɗaɓal ngal komi yewtuno kon sen fo en maayi en aroy yewmal qiyama haray ko hombo e meɗen ɓuuri handugol e jeygol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam enen ɗo fop alamo faalaka jeydugol e makko enen ɗo fof alamo faalaka tawa hara wuururo fewdo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hara ko ono wuuridi a yeyno qur'ana tipporta yiya o tawa ko o ɓuuri moƴƴude ko taga kon fof ko hayru thaqalayn kammu e leyde fof si moɓodiri jinna e malaika fof si moɓodiri ko o wiyeteɗo mouhammad ɗo ɓuuri moƴƴude bo ɓe men no yelino ɗum ɗo jonno yewmal qiyama man awla binnasi bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam harata ko ɓenta ɗo menen komin shirifa menen komin shirifa fof ko shirifa ko wiyete shérif ko aden tedduɗo hay goto yiɗa jasugol fof no teddi jonnon nden ñande nelaɗo salah sallam no yeeti en ko hombo ɓuuri handugol innugol ko menen jeydi no woodi woɓɓe fewno ɗo ni ka aduna ɗo hara kamɓe nelaɗo naɓe dambe goto kono hara ɓe ɓaɗoyi to nelaɗo ɓuuri ɓe nelaɗo waddi dambe goto ɗen nelaɗo sallallah alayhi wa sallam e abou jahali ko ɓe siɓɓe nelaɗo e abou talib ko aden e bappa muɗum kono ɓeɗo ɓe jeydoy ta yawmal qiyama landal ngal non ɓe fillito ngal ko hombo ɓuuri handugol e jeygol ɓurnaɗo tagi fo ngo yawmal qiyama woni ɗiɗi landal tammal ngal ko hikki ɗon ko hunde honde woni ko waɗata Allah windanama sabu pihun gotum ko waɗɗa ko moƴƴi 10 ɗon e ɗon sabu kum pihun ko waɗɗa ɗon o montanama bakkatuji 10 sabu kum pihun gotum ɗon o ɓantama darjaji 10 ko wiyete noon darja no ɓuri hakkude leydi ndin e kammu yawmal qiyama si goɗɗo ɓurdo yima darja goto pet haray hakkude mo no ɓuri kama bayna samai wal ardi misal ngal jonneten ngal darayɓe champions league ɓen o andi match aller on to bi marqué à l'extérieur konta e moƴƴano ko konti 2 bino ka championnat kasi goɗɗo ɓurdima point goto ɗo wawi tippade deuxiéme division o e ƴewa sabu point goto ɗum noon ko point ko bani adama calcul ga ko ɗon noon ɓe referi to noon sa waɗi kumpi hunɗo gotum bet Allah windande darajaji 10 o haɗari ɗon tun kadi o janto fiima hakkunde malaika ɓen kadi yawmal qiyama ado amayde ka wurɗa ɗo e ɓawo amayde kadi ko ɗe lande ɗo woni ko jabotoɗen bi isnillahi taala ayyuhal ahibba fa su'alul awwal man abkhalu nnas والسؤال الثاني من أولى بالحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة والسؤال الثالث ما هو الشيء الذي تفعله أو تقوله والله سبحانه وتعالى يكتب لك 10 حسنات ويمحو عنك 10 سيئات ويرفع لك بها 10 درجات ويذكرك الله في من عنده musidɓe julɓe tedduɓe ko pihum ɓurkum e newade ko tawata bani adama hakkille mu yiltotako e muɗum a wattanta hakkille kono sa naati e makko haray ko an ɓuri wuddude e yimɓe ɓen fop aljawab ɓurnaɗo on ɓe maaki ɓurnaɗo tagge fo ngon fof on andi o wiyeteɗo muhammad Allah okkumo
ha tawi ala feƴƴode ɗon ha Allah inni wa kana fadlullahi alayka azima. Muhammad ko mi waɗanma dey dow ma ɗum mawni dey. mi yite musidɓe julɓe tedduɓe, ado Allah tagude malaika annabi Adam, o tagi malaika, o tagi yimɓe, o tagi jinna, jongande ma ton hañande inna adna on lanni si fof moɓodiri fof ko wiyeteɗo Muhammad ɗo Allah ɓuuri yidde. ɓural feƴƴe ɗo tawata kay sa wona julɗo haqqan ka inde Allah nde wowla ko be bakka ɗon o wiyeteɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sina ɗum haray timmani. sa jaɓi Allah tun a jaɓari Muhammad ara wonari julɗo. ko be kamɓe ɗiɗo ɓe yaada ko atiullaha wa atiu rasul. joni noon jawabu on ka landal aranal abhalu nnasi man zukirtu indahu wa lam yusalli alayya sallallahu alayhi wa sallam. nelaɗo maaki yimɓe ɓen fof ko ɓuri wuddude na saliɗo okkude jawdi, na saliɗo loosingol goɗɗo, wona saliɗo okkorgol goɗɗo ñamete. ko ɓuri wuddude yimɓe ɓen fof ka l'islam ko nanɗo inde Muhammadu no wowle o juulare e maɓɓe, juule e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ko jawabu onni ka wattanta hakkil few ko ɗo ɓuri wuddugol. enen noon en sikkay komo okkoranima ko ñamata ma ko yarata, koye wattan hakkile ɗum. landal ɗiɗaɓal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki mo juuli e ande wotere pet, nde wotere inna sallallahu alayhi wa sallam ma inna allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim. nde wotere Allah windante moƴƴi 10, moƴƴere hu goto no fona hakkunde leydi e kammu. ɗo woni goo. ɗiɗi o montanama bakkatuji 10, tati o ɓantama darjaji 10, nayi on ko ɓuri mawde kon fop Allah janto fiima, Allah rutta ruhu nelaɗon ka ɓandu maɓɓe, kamɓe kadi ɓe rutta ko salmindaɓe kon. sabu nde wotere pet, nde wotere pet. joni noon sa heeɓi ɗum laabi temedere e nder ñallal, fa subhanallah, Allah janto fiima hakkunde malaika ɓe nde laabi wulure. sa juuli e nelaɗo nde laabi 10, Allah juula e ma nde laabi 100. mo be men yo hasbi hoore mum ko laabi jelu ƴettuɗa jikirwol jooɗiɗa. inna hande mi juula e nelaɗo laabi wulure, haton jina ya fewtu qibla, haton jina hiɗa salligi, haton jina hiɗa jooɗi, haton jina ka juulirde, haton jina ka suudu, ka cuisine, ka salon, ka chambre, ka wonɗa wostayna ka toilette. juule ɓurnaɗo ka hoore otowal, ka nder tram, ka métro, ka bis, hiɗa ɓaka ɓawo falan maɗa doginde, juule ɓurnaɗo tagge fongon. ko ɗi baraji ɗo woni ko wodanma. ɗo woni goo. landal hikkingal ɗon ngal mi wolano fi mum nane, no woodi yimɓe tato ɓe nelaɗo sa sallam maaki wo ghabu wa khasiru, ɓeɗo ɓe hayri ɓe perdi. Allah inni ɓe perdi, Jibril inni ɓe perdi, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki ɓe perdi. ɓe heɓoyta tefore nelaɗo yawmal qiyama. yo Allah dando en. ɗum hiɗen andi qissa lolluɗo ko ɓe ƴawayno ka hoore mimbar ɓe maaki amin 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 laabi tati. ko Allah noli Jibril, Jibril yottini e nelaɗo, yo nelaɗo inni yo Jibril du'o nelaɗo ammina. ko ɓe du'a mo ruttatake ɗum waɗi ɗon. ɓe inni hommbo yimɓe tato, wo arano on komo suumaye tawi, suumaye tawma hiɗa wondi e cellal, ha suumaye yeyi hara ɗa luttude e bakkato, wo ya luttoy ka yiite. ɓe maaki amin. enen kay ala ko wiyen sina wi amin, Jibril amminino nelaɗo amminino. tellement que moƴƴereji ko woodi kon ko watte e nder lewru suumaye, sa heɓirari feere ɗo a heɓiray feere ɗo, sa heɓirari ɗo a heɓiray ɗo. si ɗin noon fof no ronki ha suumaye yeyi tawi ɗa luttude e bakkato, wonno hare hande khaabu wa khasiru, oɗo perdi few hande kadi feere fi feere ala. ɓeni ɗiɗo won ko hombo, wo ko on wuuri duɗo e mawɓe mum ɓen ɗiɗo, nene e baaba, ma goto e maɓɓe ɓe maaya hara a yanganaki ɓe ko okkay ma aljanna. oɗo kadi tefore nelaɗo hewdoytamo. ko be men no yo hasbu hoore mum ko honno fewndori fewno ɗo e mawɓe mum ɓen. tenti tawata woɓɓe non ton Allah no accadi ɓe ɓe ɗiɗo non. yalla ɓoynduɓe e maɓɓe. ɓe oɗo a wuuridi e maɓɓe ha ɓe maayi, a yanganorari ɓe doole ma, a yanganorari ɓe ɗoftagol ɓe, a yanganorari ɓe jawdi ma ndi, ko wulnugol ɓe ɓernde tum ha ɓe yehi ɓe accuma, an kadi a luttoyay toon tefore nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hewtoytama.
si tawi noon ko goto e maɓɓe fa fiha jahid haray tinno e on ɗon foti ko gorko on foti ko duhiɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yilti goɗɗo yahugol waɗoygol hajju fi o yanganoyo mawɓe makko e riwaya goɓe yilti goɗɗo fi waɗoygol jihadi fi sabilillah ɗon andi ɗon mo warama ka jihadi no warira noon ko noon o surrirte ɗum ɗon ittoyamo ka aljanna kono tawi yanganoyagol yummirawo on no mari baraji ɓuri yahugol ka jihadi ndin aɗo ɓini fa fiha jahid yaw ɗoftoɗa ko yummira hun ɗon ko yawtiɗa anda leyɗe porto anda technologie ƴawari ha hande avion kono kanko woni saabu ya woode hoore wadna yaw yanganoɗamo ɗon no ɓuri ko yahata kon ka jihadi fi sabilillah oɗo kan noon a wuridi e maɓɓe a économise a mari ka jiifaji ɗo ko ɓe naɓata ñaama ɓe ŋermaɓe hoore ɗum ha ɓe yaha immoyoɗa ɗo no moɓidira aduna on fof karama koɓe fappo hirsoyanayi temedere la yusminu wala yuhni min juu fusna foyta ko a yanganoɓe si tawi noon feere nden heɓanoki ha Allah ƴettitiɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam lannano ɗum kadi ɓe jaabi ɓeyni koye a waɗanɓe sadaka wannaɓe duwa moƴƴoɗa e ɓe weldinoɓe maɓɓe mo be min haray no andi mawɗo mum no welduno e kaarijo mawɗo kaarijo ma nenan kaarijo sa waɗani ɓen ɗon mawɓe maɓe weltora wa sey kamɓe waɗannoɗa han joni haray dammugal ngal no wudditi ñande goɗɗo mawɓe makko feƴƴini so anduno ko perdata nde ñande kon o wullayno ila yawmel qiyama yalla yafano en faati ɓen ɓoynida en e luttuɓe e hoore gurdam oɗo woni ɗiɗo perdo tammo on kadi ko kala nanɗo inde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no wowle o ronki juulugol e maɓɓe sallallahu alayhi wa sallam wattanen ɗum hakkil moƴƴa ka inde ɓurnaɗo on wowla wo juulu si wowlama laabi temedere juule maɓɓe laabi temedere karama koɓe goo no inni ya townu hito ngon seeɗa fiino wedditinoɗo ma yeggitinoɗo anditira si o anditi ɗon ɗiɗo ma tato ma nayo noɓe fotata wo si ɓe anditi baraji ko ɓe heɓi kon an wonɗo saabu ha ɓe anditi on Allah winnante majji kono ɗum Allah yini ka Qur'an fa zakkir andintin fa inna zicra tanfaul muminin ko komi woni e wolde ɗo fof hiɗon andi mi andintinayi woni findina hakkille ɗen hakkille bani adama hino wayi wano a nebban ko ɗanoto ɗum a sofay tun seeɗa kadi fina ɓeeɗo tato ko perduɓe ni ta goto e men jaɓu tawede e ɓeeɗo suumaye no ɓadini yo Allah tawnu en ɗum si ndu hewti ko ya haɓɓito daditoɗa sa wawani waɗgol qiyamul layli on a jangi Qur'an sa wata jangude Qur'an a huntini horuɓe sa wata ɗum noon a itti sadaka sa wata ɗum noon a moƴƴiki e mawɓe sa wata ɗum noon a ari ka juulirde a laɓɓininde sa wata ɗum noon si jama o gayni ñamude alayɓi ɗum ɗo fof ko moƴƴereji ko hokka ma moƴƴere kone nder lewru suumayendu ɗum ɗo fof kontota ko dambuɗe moƴƴe kone nder lewru suumayendu ngo amma mawɓe maɓe goto e meɗen tinnintaki kono ɗoftorta mawɗo muɗum yo Allah okku en ɗoftagol ɓe ka konngol e ka kuugal okkora en kan no wawe yangoranadal ya rabbal alamin oɗo woni ɓeɗo woni yimɓe tataɓɓe ɓe tefore nelaɗo hewdoyta yawmal qiyama haray ko hunde hulɓinide juulugol noon e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mi fewtina konngol ngol enen nodditotoɓe inna ko en sunnayankoɓe no fanɗani en moƴƴa ka yiyata goɗɗo no jooɗi no ƴetti soobe fi juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam joni noon wo awlan naasi ko ɓuri handude e yimɓe ɓen fof landal tammal ngal jiyoygol nelaɗo yawmal qiyama ko ɓurɗo e meɗen juulugol e maɓɓe na américain jo na européen jo na africain jo na Paul wona Pierre na Boubacar na ma Ahmad wona Charles ɓurɗo juulugol e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam ko on ɓuri handugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko kanko kadi ɓurota ɓadodiroygol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hikkiɗon hombo ɓurɗo jogagol jikku moƴƴo hikkiɗon hombo ɓurɗo meɗen jogagol kulol Allah ko ɓeɗo ɓurata ɓadoyade nelaɗo yawmal qiyama joni noon hasib nafsak hasibiɗon hoorema ko jelu heɓata goɗɗo arno landi nelaɗo o ini nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam womi fecci ñallal angal pecce nayyi feccere goo fof e nder nayyi on ko juulugol e ma nelaɗo ɓe uggini ha ɓe ɓanti ɓe inni hino moƴƴi kono si a ɓeydi ko ɗon ɓuuri e moƴƴude o inni awa joni mi waɗay pecce ɗen ɗiɗi fof hara ko juulugol e ma nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki hino moƴƴi kono sa ɓeydi ko ɗon ɓuuri e moƴƴude o inni mi waɗay pecce ɗen tatije ɗen fof koye juumami juulata nelaɗo maaki hino moƴƴi kono si a ɓeydi ko ɗon ɓuuri e moƴƴude on say o wi honno mi waɗay ñallal angal fof ko juulugol e ma
nelaɗo maki al'ana awa joni noon timmi non juulugol e nelaɗo hino itta soñja juulugol e nelaɗo no wona sabu ko yafaɗa bakkatu juulugol e nelaɗo sallam no itta basal no itta tampere no itta soñja no wona sabu ko okkuma zurriya siɗa faala jawdi hebbi juulugo e nelaɗo sallam hebbina waɗugol istighfar mi wanno on ɗo qissa feƴƴuɗo madinatul munawwara goɗɗo goo aade moƴƴo tawi o juulayno e nelaɗo sallam ñande be ñande nde laabi wulure ko woni yo hino manka sina ɗum ɗo o waɗino ɗum ɗo wirdu makko o andi nayi on faamu joynigol wirdu koko boni tun la wirdu ko hunde tawata a duumiki e mayri a waɗa e nde nde mankintako ɗum woni wirdu ko min warada ko jolugol hara ɗum ɗo mankintama few nini ene ɗo sina konse goɗɗo mankata naɓugol paykoykoy ka lekko sina ɗum a justifie ɗum waɗanima wirdu no ko sifa koye piihoy fendimoa ni tum fewon ɗo ni hannde ko le 1er mars hara mo ɓe fuɗɗike consulté honno compte mum on daarugol si tawi hannde kadi ɓe yoɓi ko ɗum wiyete wirdu naynugo waɗu hakkille men ko ɗiya wirduji tum bani adama noon no hani joganade hoore mum wirdu no wawa waɗande hoore ma wirdu hara ko janngol qur'an inna ñande ɓe ñande mi jangga jusu ina ano ɗon no ɗuuɗi kono ñande ɓe mi heɓay feccere sengo ma mi heɓay bindi joyi taɗi manque tum haray woni ko wiyete kon wirdu sabu noon e laaɗo sallam no maaki wo hayrul amali ko ɓuri moƴƴude e golleji ɗin fof wo ko adwamwa wa in qalla ko gollal duumingal ngal hay si tawi ngal fanɗi mawmen ɓe maakay ñande be ñande sino sintude cotti ñande goo sa aro e bimbiri a tawa heɓike ko yare a waɗa kadi ko noon jantagol inde Allah janngol qur'an ko noon haray hiɗa ɓuri neɗɗo ƴettaɗo qur'an tippamo e nder balɗe ɗi balɗe tati hara luttigal l'année prochaine no woodi woɓɓe sifa amen ni ka suumaye feƴƴi haray kamɓe qur'an on ɓe taƴodiri hande kadi ɓe waɗi talak ɓe sertiyemare lutti tumare suumaye arte fa subhanallah si hiɗa yiɗi goɗɗo a yejjitata fi makko siɗa yiɗi goɗɗo sowno be a wowlay fi makko siɗa yiɗi Allah janngay qur'an kala faalaɗo nangol ko Allah wowlata hara nangol hito Allah no welama waɗa woɓɓe nanayno ko welayno ɗo sifa président Obama no wowla si a faala nande Allah himo wowla ko ya janngu qur'an si a faalama noon hande kadi wowlugol Allah jentoma si tawi ɗa faala ɗum noon ko a wi Allahu akbar nataka nder julde fodde hiɗa jolude ko an woni e wowlude Allah no jentima fodde hiɗa ƴetti qur'an on hiɗa jangude ko Allah woni e daalude tigi on haray an hiɗa jenti oɗo noon madinatul munawwara qissa on ko laabi wulure ñande be ñande o juula e nelaɗo sallam Allah jarribori mo nawnare tawata ko nawnare raɓayde nawnare ne ko ɓenda ko charatan ɓe inna cancer o ɓe inna ka français tawata ko be taƴe fiw ñawdotako ɓe yehi ɓe waɗoye visite on tawi hande kay tigi on ko be rewre ɗon ɓe jonni mo rendez-vous ko hunde tum mo arata ɓe waɗa opération on ɓe taƴa teral ngal ay o hewtiti ka suudu o juuli e nelaɗo sallam ko wowi kon ha gasi laabi wolwure on timmi tis o andi juuɗe makko ɗe o inni Allah duuɓi heewɗi miɗo juulude o ɓurnaɗo taguef mo ɓurɗa yiɗude on fof goɗɗo heɓoyta aljanna sina iwtirɗo ɓaawo makko goɗɗo naatoyta adoma a jarriborilan sabu nde nawnare ɗo Allah mi torike ma sabu annora ko waɗanɗa lan konko mi juuli o ɓurnaɗo ɗo Allah mi torike ma dikkina kaw gaynta ɗum ɗo wona sifa amen hiira ɓe hoore Facebook ha tumbere jemma ɗoygol ari e makko o waali o ɗaani ka o ɗaani ɗon o yi'ine laaɗo sallllahu alayhi wa sallam no woodi karamokoɓe si woni jemma gooto ɓe yi'aari nelaaɗo hara ɓe andi ɓe faggitike bakkatu no woodi no e karamokoɓe si ɓe landama landal tawi ɓe anda ɓe innayi habbe ha janngo hara mi landike ɓurnaɗo tagee fo wonata jemma hum ɓe yiyaari nelaaɗo ko ɓe wiyete awliya Allah wiyete waliyal tawi numin komi waliyo Allah fanko tum golle maɗen holle nelaaɗo sallam no makile man ra'ani fil manami kente moƴƴe hadis o kala yiwɗo lan e koyɗol fasa yarani yaqadha o yi o yeylan kadi e kene pettan fa inna cheytana la yatamathalu bi cheytane wawa nandintinade image nelaaɗo sallam sa hoyɗi tun oɗo ni ko Muhammad ni andu ko kanko no he wurɗo Europe ɗo yugol nelaaɗo wela taafi ko fi hon ɗum noon haysi jama on no wakkili tan ala tangi ɗin foppu naɓirama sengo go accirama sengo go se moɓidiri ɗo joni ande go mi anno docteur no maka o hara ɗen heɓayno wulure yimɓe e nder yontere hara ɓe no sujjani Allah no fewti Allah o harayno alhaaliji men ni changino
jemmaji maw membe yo Allah yaafo be jogino technique goto si hewtino nomugol imam be makayno taw en subakaji cappanɗe nayi ka jowlirde ko premier test on non taw ko so tawi on ɗon feƴƴi taw ɓe anna ha oɗo waway tenugol sabu nawu subakaji cappanɗe nayi ka jowlirde a letare ɗum ko gorguno oɗo noon ɓay o yi nelaɗo sallah sallam inni ko ayyo kaarijo ya Abdallah ko honto wonma musude o inni ko nokkel kaari ɓeyni waɗu jungo mago non o waɗi ngo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe moccanimo ka ɗoygol ɓay ɓe mocci ka ɗoygol o ɗani ha o fini tawi ko musaynoma kon fop ala musude o ƴetti kaydiji ko ɓe waɗirno kon fop examen ji ɗin o yiltiti ka docteur Diom fi waɗugol hande kadi hon ɗum opération o watti examen ji ɗin docteur Diom landi o inni wona o arnoɗo ɗo hanki ari ɗo hande o yini wallahi ko min ari ɗo ɓe watti kadi ɗumaji ɗin ɓe ndaari doneji ɗin fof ɓe tawi pellet o waɗanoɗo examen hecci hanki ko o yiltitiɗo hande tawata hay e hunde batte nawnari ara e makko hande kadi o inni ene ko hommo ñawduma o inni o ko ɓurɗo moƴƴude e tageefo ngon sallllahu alayhi wa sallam torki Allah yo Allah arsuke e yiyoygol oɗo naddo e makko aljanna aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi ala ni'mati al-islam wa kafa biha min ni'ma ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد مسيب جول بتدو مفعل لردينغول هوري أن لردينا مبه كلا جنتي دون ده يوتر دو يا دوم يبورن جولو يبورن عرو تجافو الله إني وسي هدا يدي مكانكو الله كو يدو محمد si tawi hiɗa faala aljanna ko ya iwtiri ɓaawo muhammad sa yi goɗɗo himo juula himo janga himo hoora himo hajja himo zakka himo ari e ɗe leyɗe Europe himo woɗɗiti piiji harmuɗi fof wallahi no tawa e muɗum yiɗugol Allah kono ko fiino aljanna heɓora Allah inni noon si ɗum heɓoyto ko be iwtiron ɓaawo o ko ɓural ngal Allah on okkimo o inni wa rafa'na laka zikrak min ɓantanma jantore ma min teddini fiima ɗum ko ila yawmil qiyama wo goto kala e mofte muhammadu sallallahu alaihi wasallam juuluɗo e maɓɓe nde wotere Allah rabbul ibad on o juula e mande laaɓi sappo o yiyata gollal go ka Allah inni wallela miɗo waɗude min e malaikaɓe am ɓen sina juulugol e ɓurnaɗo Allah no wawno tagugol malaika tun ko juula e makko ma mo wono ine dewe ɗen foppo juula e muhammad naafi o ronko ko fiyen heɓe moƴƴere nden mi darnira yewtere anden honno no woodi karamakoɓe goo wiwɓe wano imamu Shafi'i rahimahullah ndaare ka tayya meɗen sakkitoro sa gayni tayyade ha gasi ko ɓe watta ɗon salatul ibrahimiyya ko ɓiidu anoɗamo karamakoɓe buyno inni sa accimo aɗa julde ma nden jaɓatake few ɗon woni goo ɗon kaka gurnamma fiyo julde ma nden jaɓe yawmal qiyama par ce que ko ɗum aditoɗa landitoyede ton hande kadi tati sen mayi kadi juulugol fure sen waɗi takbiratul ula on en habbirago en jangi fatiha ɗon ko Allah manta ɗon holluɗa tawhid ɗiɗaɓon ko honɗum ko juulugol e ɓurna ɗon kadi juulugol e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni ko hikkoto ɗon fi honɗum fiyo Allah on yaafo o fure waaliɗo ɗon tammun ɗum siɗa faala yo du'a ma ƴette ka nder du'a ma a juula e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam goɗɗo go o torino Allah o mantari Allah o juulare nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki oɗo o heñike o hawji ɓe jogimo ɓe inni ko ayyo kaarijo sa toroto Allah mantu Allah taw yettamo juula e annabajo on sa gayni ɗum non toroɗa ko falɗa ko Allah ko tedduɗo nde o ƴettata ko juuluɗa e nelaɗo kon sallallahu alaihi wasallam o ƴetta ko mantuɗa Allah kon o ronka ƴettugol ko toriɗa kon sa toroto Allah mantumo taw ka fuɗɗode watta ɗon salatu ala nabi sa gayni ɗum non toroɗa non Allah sa gayni ɗum non sakkitoro ya kadi juulugol e nelaɗo manta Allah subhanahu wa ta'ala buye meɗen ɗo joni si lannama ko honto iti dalil sa gayni do ade yayno subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin koni neyirade koni mandorɗen mawɓe men ɓen siɓe gayni do ade ko non ɓe wattata mantugol Allah ngo hino ton juulugol wa salamun koni ki ɗon ko alal mursalin ɗon nane la ɗum fopp natori ɗon hande kadi
Allah non ko tedduɗo o ƴettata ɗum ɗon tun o acca konko toriɗa ɗon ko ɗum so tawi ka fuɗɗode ina hani mantugol Allah siɗa yaari ɗo joni ka goɗɗo ɗo falamo torade ko ɓe wollamo konguɗi welayɗimo Allah nafiyimo a toñen ko fi meɗen du'a goɗɗo no ruttire sabu ɗum ɗo sabu ko juulare ɓurnaɗo tagi fo gon fon duumoɗen ƴettan Allah ahadi ñande be mi heɓa hay say ko laabi sappo masalan no tawa ko askaru sabah wal masa sa salmini subaka ya waɗu laabi sappo wonande menen lowɓe ɓen sa salmini wi kadi alansara maga futuro waɗa laabi sappo wonande lowɗo si wona ɗum laabi temedere e nder ñallal 24 heures wallahi miɗo consulta wonde Facebook ɗo ma yata ɗo jabagol ɗo téléphone ji leere goto leere ɗiɗi juulu ko ene laaɗo sallallahu alayhi wasallam laabi temedere ƴettatama ɓuuri 15 minutes hara ɗuuɗi hano ɗum ga haran ko wonande mo wowtari wowtin ɗum hoorema wallahi Allah ittante ande o ittanama sonja o ittanama sohola wallahi o moƴƴinanama gurdama moƴƴinanama mayde ma mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴina en gurdam meɗen mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala jogiiɗo ande yo Allah ittanmo kala jogiiɗo sohola yo Allah on ittanmo mawɓe men fatiɓe en fof yo Allah hokkuɓe aljanna yeru luttuɓeɓen e hoore gurna yo Allah ɓoydude en e maɓɓe mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala no moɓorɗen ɗo woni ka suudu Allah e nde ñalande juma ɗo Allah wata goto e meɗen yaltude e bakkato mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala no moɓorɗen woni ka suudu Allah kala wonduɗo ɗo e nawnare ma nawniraɗo ko Allah jogui cellal yo Allah sellimmo mawɓe wonɓe hakkudeji meɗen yo Allah puuɗu balɗe ɗe moƴƴina battane ɗen enen sukaɓen ka yo Allah okku e gurnan juutuɗa waɗaɗam barke marɓe ɓen hakkudeji meɗen yo Allah on ɓeydanɓe ɓe jogaki ɓen kadi yo Allah on okkorɓe kala maporɓe kaydi ɓen kadi fopp yo Allah okkorɓe kaydiji wonduɗi nafa e barke jogiiɓe yo Allah on nafirɓe ɗi yo Allah dande en kamba e boneji ko woni e muɗum kon nafoore ko woni e muɗum kon yo Allah subhanahu wa ta'ala okku en wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin